Okay, reka ben ka turirimbira akaririmbo kamwe mu mwanya kiyagatekereza. Vuga gusa akaririmbo kakuje mu mutwe ntaribi je ndeditinga butekereza. Itone banki. Ayo kasako kiwakiwe. Ayo. Okay. Tugiye gukora indirimbo iyo kwibuka abiwacu badusize so amarira ndira ni menshi kuko ntabo twibuka ni benshi imiryango yacu yarashize cyo nimuze tubibuke amarira ndira ni menshi kuko ntabo nibuka ni benshi imiryango yacu yarashize cyo nimuze tubibuke so n'umusoko kwibuka iwacu badusize murakoze muri kamera ubabwira ijambo rya nyuma ubasezera murakoze cyane mwakoze no kwitabira no munsi wacu wo kwibuka abacu badusize so big up ya urakoze cyane Benize komeza na gahunda zawe kuba baje kudaziganira Imana mu ijuru guhereza umugisha urakoze cyane na why you here today? Today we're here to remember Gatumba survivors. It's a yearly thing that happens in different states, but we all gather together and we remember and we hear testimonies. What thing you can tell the people who watching you right now, the people going through this situation? The message I can say is the support that we give one another is how strong and how together we are, because as a community, Abanyamurenge, I love how we support one another and we're together in everything. Like many people, turihano kubera turiham. So the more that we do for each other, the more that we feel, you know? Oh, let me appreciate you for giving us an interview for today. Yes, of course. Thank you so much. God bless you. Umunsi kuri hano muri kino cunamo usobanuye ku buzima bwawe. Bisobanuye byinshi, bisobanuye kwibuka abacu. So ni ukwibuka abacu badusize mu Gatumba. So bigenda biba buri mwaka. Niyo mpamvu turi hano. Abantu bakurikanye hano hanze abari mu Rwanda, muri Afrika, Europe, muri Amerika yose ni nkire jambo cyane cyane nk'abantu bage babura babo muri bino bihe bikomeye ni ire jambo ry'ihumure bababwira ari ku mutima wawe. Okay, twese no kwihumuriza muri rusange abanyamurenga aho bari bose kwisi. No kwihangana mwisi niko biza bigenda. Tuzi icyo twazize kandi turaharanira wenda kububa bitazosubira ariko duhumuriza buri munyamurenge wese aho ari. Reka ngushimire cyane kuba bashe gutanga n'umusanzu wawe uhumuriza ubwoko buri hano hanze Imana mwishigweze umugisha. Yego. Amakuru ya ni meza. Uyu munsi turi hano mu Cunamano Indiana hari abantu benshi bavuye mu state atandukanye kuba uri hano uyu munsi muri kino cunamo bisobanuye ku buzima bwawe. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwaje kuko naje kwibuka bamwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge bapfiriye mu Gatumba. Kuko ni kimwe mu ruhare rwanje kugira ngo nze nibuke iyo ntibutse iyo nicaye mu rugo bandaje kwibuka sigura yuko nanjye yafatikanye n'ababishe kubica kandi bwa kabiri rero njewe kubo ndi hano nivya agaciro kandi ndavyiratana cyane kuko ndi hano ndavyiratana niko abwira abantu badukurikiranya hano hanze batabashije kugera muri bino birori ndetse babuze nababo muri kiriya gihe ni kiriya jambo ababwira riri ku mutima wawe. Nukuri nta kintu nababwira cyane gikomeye usize kuyihanganisha kuko ahantu ubona amahoro gusa ni ku Mana kuko tuze dusaba ubutabera mwisi biragoye ariko twizere yuko Imana izabidufashamo wenda akabutabera. Reka tugushimire kuba ubasha kudeza interview yawe umunsi wa none. Murakoze namwe cyane. Imana mwishigweze murakoze. Reka twakira sister wacu tumubaze ico uyu munsi wanuye ku buzima bwiwe kuba ari hano uyu munsi wa none muri kino cunamo cy'umunsi wa none nibyo yabashije kwigiramo. Hi sister. Hi. Amakuru ni meza. Tuye he? Ni muri Michigan. Muri Michigan wadreviza amasanga kuva muri Michigan ugenda 5 amasaha 5 waje nazanye n'imodoka nazanye n'abasister banje bane na brother wanje n'umukaze. Ndabona usa neza rwose. Thank you so much.
uyu munsi turi hano mu cunamo uyu munsi wabasone ikikuza uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri buntu wese cause abantu benshi bakagombye kuyitabira kubera ko utwibutsa ibihe byabaye cyangwa ikomeza mbese no kutugeringa emotions yo kuba dukomeza kwibuka ibintu byabaye kandi tugakomeza no kubizirikana ndamose so yeah. Ni iriya jambo wabwira imiryango yabuze ababo muri ya bihe bitari byoroshye by'umugato? Ni ukwihangana, that's the all thing. Mbese nicyo kintu cya mbere umuntu yabwira undi, nta kintu ufite cyo kubahumuriza nakora atari kubabwira gusa ngo bihangane, asigaye gusa bakomeza batumbira Imana nta kindi. Urakoze cyane katugushimira kuba wabashe gutanga umusanzu wawe ukadereza interview musa none. You're welcome. God bless. Thank you, you too. Hi guys, abadukurikanye mwese hano kuri ku murongo wacu turabasuje Imana mu ijuru ibahereza umugisha. Nguko muyibona tugiye kwakira couple hano muri bino bintu dufite hano byo kwibuka, reka tubaganirize duhera ko batwibwira amazina yabo. Amazina yawe? Banyita Gentil uzamukunda. Umutwara yitwa nde? Yabanita Mike Byishimo. Ndishimye cyane kuba mbashe guhura namwe kandi ndabona muri kapo nziza muraberewe cyane. Imana izakomeze ibaje imbere muri gahunda zanyu zose. Urakoze. Uyu munsi turi hano mu cunamo turi kwibuka abacu bazize inzirakarengane mu Gatumba. Uyu munsi ni ko abasone ku buzima bwabo. Uyu munsi ni uw'ingenzi ku banyamurenge bose bibuka bapfuye mu Gatumba bazize uko baremwe. So ni uw'ingenzi cyane. Abantu badukurikiranye hano hanze bafite imiryango wenda bagize ababuze ababo muri bino bihe wenda batorohewe cyane, nikiye nama wenda nikiriya jambo wabahumurizamwo riri ku mutima w'umunsi wawe? Ya ijambo rimwe gusa nababwira ni bakomere bihangane, abacu badusize tuzabasanga, kandi ikindi ni uguharanira agaciro kabo bambuwe ndetse bakikura tugaharanira kwikura agasuzuguro twasuzuguwe n'amahanga. Mbese agaciro k'umuntu ni umuntu wenyine ugaharanira ubwiwe. So nta buriya hari igihe uhura n'ikibazo ugasa nkaho kiguciye intege, ariko iyo udacitse intege ahubwo ugatekereza cyane ku gushaka igisubizo cya kibazo cyabaye, kuko uzushaka igisubizo cy'ikintu wabonye wenda cy'ikibazo wahuye naco, kuko ntago washaka igisubizo cy'ikibazo utahuye naco. So nukuvuga ngo kubw'ibibazo twagize bidutera imbaraga zo gushaka igisubizo cico tugomba kuzaba ejo hazaza, mbese dushaka igisubizo cy'iki kibazo twahuye naco, ariko gushira hamwe no guharanira agaciro kacu. Reka mbashimire cyane kuba mwabashe kwitanga umusanzu ukomeye mukabasha kuganiriza abantu badukurikiranye batabashe kuyantandinga hano muri kino cuna macuma sanone. Imana y'umwijuru bareze. Yego namurakoze cyane namwe Urakoze cyane. Babanyamurenge babuza babo urumva niko bababwira nk'ijambo gusa gihumure, niko bababwira abari mu mago yabo, abari muri Afrika cyangwa se mandi maseta? Ku batabashe kugera hano, bari Afrika, ku bari muri state zitandukanye batabashije kwitabira, no ku bari hano turabasaba kwihangana, bakomere, bashikame. Reka tugushimire kuba wihanganye ukadoreza interview yawe. Imana y'umwijuru igeze mu. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Yego. Asturabona ikibazo ari